Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No, personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dali tabukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras tayo amin kagayem, pagyamanan da kay amin a listeners ken supporters daytoy a drama ken daytoy a channel. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ngayon kang pinauluan. Kasuratan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Lola, adda ka tiniglay sa? Apay damdamagam. Awan. Kayat ko la ama-amuan adda. Apay adda utang naken ka. Awan, Lola. Anya nga rod tiga puna, nga umay mo birbirukan. Saan ko birbirukan? Damdamagak lang, tapos syarak ko ma. Apay apasyaram. Kas agayem akit pasyarak ma. Apay awan ti sa bali ditan agayem mo ang mapasyar mo. Ha? Ay, kuha Lola. Isumatin, nera na nga pinakaasit ganti balay na karagiti amin na gagayem ko. Awan ni Glyza. Ni, adamot agoy uyak Lola. Ni ba't Glyza na dyan? Saan nga iso? Ni tatam nga ador tinangag mo naguyag. Ha? Ay, cute mat gayam titimag ni tata ador nga guyag. Kasla boses ti balasang. Anya pa'y lati kukuam. Katawan mo ti tao ag gagaram. Unay matanda ito yung uyag. Nagatal ti karabukob ko. Dawat gayam ni tata ador. Ni Glyza. Babali na pumanaw ka. Tado pa tinaskan nga ramidag. Imbagkan ka taday talag balbalog tar aramidam. Apay baybayan na katinaganakan ka at tila maturturong na. Imbis sa tumulong ito nagtipagtangan. Ha? Unay daytan kaka. Nay, na kayo mo masabat ko, tata ador. Huwag baraw. Nagdapamaya. Di tabalayo, tata. Ang dinakmat kaya tapadanunan ni Lola Dalin. Pasensya amog ni Nanam Adalin. Ada pagpakaruin na. Baliwam taon ti umay barok. Nakasaysaya at kayo, tata. Agyaman na kitita kinaimbagyaw. Awan na yaman na, barok. Maawatan ka ta, naglabasak mo't dayta. Apay nga ta, saan nga ta naglabasan ni Lola Dalin ti kasta? Ay, siyak man amaw kan kuana. Bala, baliwam tulangan ti umayag pasyarin tun malmalang barok. Ta siguradaw nga daak, siyak ti umuna adamagam kanin Nanam Adalain. Tapno siyak ti umuna ang makisangukan ka. Ay, nagsaya at kayo talaga, tata. Nay, ada ka manan. Wan Lola, ta ada ko may bagak. Awan ni Glyza. Eh, saan nga iso ti masapol ko, Lola? Ni tata ador ti kasapulak. Aguray ka man, Jerry. Apay Lola, ti awag mo kanya. Idinto ta tata. Tiawag mo kinador, katlaklakay da dyan ng siya. Ay, iso aya, Lola. Kasla ngamin anak yun lang ni tata ador, iti panagkita. Nagawa na bain mon, Jerry. Nay,
Nakamod kayam Jerry Barok. Uwan tata, kaya't kayo kumakasarita. Mala, dumanon ka tag sarita ta. Nagkunang agpastrik ka iti lalaki, Ador. Saan mo tama nagdakdakas ti pastrikag? Diya kayat nga dalalaki asumsumrik dito balay. Period. Ay, unay na itan kaka. Ala, oh my God, Jerry Barok na mapantag sarita di ta sirok ti mangga. Unay na itan kaka. Pasensya amon ti asawak. Awan pang binuram kan kuwana. Apay nga takas ti panunot ni Lola Dalen. Di maawagan ni ti Lola takagura na. Nanadalen ko ng latan tapno awan gulaw. Ay, unay daytan kaka. Hay, Ador, kinsi ka, Jerry. Ha? Saan asyak ti utakan nyo, ah? Tamap-mapan kayo pa lang agaw awid account. Ado, tinainom ko adanom ngamda kayo, Ado. Ah, apay ayakas ta ka bakit? Sak mo ti gagara to'y ubing. Anyaya ti parikot mo. Amok ti plano na. Plano na nga arman ni Glaysa. Sandak man nga utakan. Kwa Lola, nana, awan plano ka mangaram ka ni Glaysa. Ni tata ador talaga ti gagarak ta naimbag a tao ni tata. Katsak, dake sa katao, kasta ka day. Saan matkat di? Madita sumbat mo. Nukit di kunam. Kaya't asaun day takit medyo dakesak. Awan pain mo. Sorry no, sa bali tinagawatan yun nana. Angam kastilangan. Punasan nyo iti panunot nyo nga agaramak iti apuyaw. Sa anak nyo nga agaram kan kwa na? Sigurado ka? Wala na, promise. Ay, jak pa tiyan. Anyaya, ti kayat yung aramidag, tapno patsintak lang na. Agaramid ka iti kasuratan. Asaan mong armen apulos ti apok aniglaysa nga ura iti kaanuman. Kasuratan? Una daytan kaka. Apay nga yasak lang ti pagaramidan nyo ti kasuratan. Kat ado kami mat nga agtarigagay nga umay agpasyar di ti balayaw. Ti aramidem a kasuratan. Kat isuntumeten ti ipapirmak kadagiti umay mang pasyar iti apok. Adida armen apulos. Kat ti witness iti dayta. Ni tatam nga ador ken Glaysa. Itaakla makapuot iti kasta. Amazing! Ay, unay daytan kaka. Si Kamot, agtatakon na lakay. Apay pagtatakon da Jere? Saan ko pagtatakkunan? Kaya't ko amin nababaraw anasingpag. Kat may sa ni Jerry kadakwada. Gaputan na singput paraken ka? Iyapan mo, ti apam. Nagkunamat. Advance launay tautek mo bakit? Nasum kay ta advance. Kaano pa'y abimali ako no imutangak? Kana sino tinag-advansak iti kwarta? Na, sa bali man ang tinagawa tamakunak bakit? Alehos taon, nangabakat. Sabay kumaatawan tumot ti pirma am akasuratan. Uray daytan kaka. Alamot ni Lola. Apay matakas jay tinaramid na. Papirmaan na mutan amin ababaro nga umay mang pasyar kanyak. Kababain. Kun nakaskas daaw mo ti kababalin ni Lola. Agkabaw sa mutan ni Lulam. Agam mo bingpay mat iti tawon na sa isinta. Amangan mo't no saan aday ti tawon na, Lolo. Anya? Amangan no iliblibak na laan ti husto at tawon na. Amangan no 80 ti tawon ni Lola ta bakbakit mo tilanganang da kayo. Saan? Husto ti tawon na 60. Ngam kaslabak bakit ang latilangana ta managong unget mo't ngamay. Saan pa'y nga ron ngagkabaw Saan? Pataudin na lang aluko na na dyan. Unay daytan kaka.
Kasaya at nauray ka matlang iti parke. Imbaga, nalibasam ni Lolam. Talaga alibas-libasak ti kasjay ugali. Kaya't ngamin ngay lakasan ni Lola. Unay detan kaka. Nakaskas daw at talaga ti panunot ni Lolam, Glyza. Un nga ro, Jerry. Iso apasin siya amlatan No adama aramid. No may sawang na saan anasayaat. Ipagpagapok nga ron ka, Glyza. Diyan ngay bagbagakan ka. Maawatamot nga tan. Wan, amok ken maawatak. Good. Anya nga rin ito sumbat mo? Amumlatan Basta, ay ayatin lakman. Uy, tangiwat mo. Adama kangag. Ang mga no idanon dakin ni Lola, naspaktan. O di na saya atap no pagkasarandatan. Anya? Agpadatamot ang nakaturpusan iti kolehiyo. Kan adamot trabaho. Adamot urnong ko. Adabalay kan nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko. Kanya pala nga tati sa pulan ni Lulang kanyak. Style laeng ni Lola dayjay. Awan tungot la ti maaramidan na no agin inayatan. Unay daytan kaka. Ay ka, ay na, itayak pa yung agtirtiri ti sakit ti tiyan. Ipanlakon ito ospital. Sige, tain nakibaga kiniglay sa abang alay ti tricycle apag luganan ta amapan ito ospital. Darasin niyo ito ko salamat. Ay, Glyza! Mga lakat ti tricycle tani. Agtitir ni lulong iti sakit ti tiyan. Darasan. Nay ko. Ay naapok, kasano na ito yan? Naopiraan ni ulom, gapo iti appendicitis na. Sana bali Lola, nalasatan ni Lolo dayjay. Tano bimtak ti appendicitis na, dayjay ti delikado. Ti parikot itaket, naibusmutan ti urnong may. Tapi nagpatarimaan ko iti kusina tayaw. Pangalaak ngayon ngay, ti pagbayad dito ospital. Kandigatang kadagiti ag-agas nil ulom ngagkakangina. Ada amok Lola. Katawanan ti sabali pa'y nga amok, no di isulaeng. Ngam, amangan no di yu kayat apagkidawan iti tulong. Ure asino pa'y dayta a tao, umasidagak ngagkidaw iti tulong kenkwana apok. Asino ayat ibagbagam a tao. Ni Jerry, Lola. Wan Lola, awanan ti sabali pa'y nga amok analaka maasitgan no di isulaeng. Sige ang sikan ati makisarita ken kwa na. Amangan ngay no da kasukat na Lola. Ay isyak lang aruden ti makisarita ken kwa na. Ayunay daytan kaka. Agkasapulan kayo unay ayana na. Imbagak meten barok, nasken kadipay nga ulitak. Kung amin, nana. Sana ka basta agirwar iti kwarta no saan anapatag tigapuna. No may papaniti dahi abanag, adda nga adda kasuratan. Kasuratan? Wala na. Kasuratan. Uwan. Agpirmaak, di ka madanagan. Uray ikampayan iti porsyento na numanuti kayat mo. Ay, saan mo tanalo la? Maaramat iti emergency. Porsyento akid din. Ay, sige agarog. Dayjay latan kasuratan. Bumuludakken ka iti kwarta. Sana kasjaya kasuratan ti kayat ko, Lola. Anya nga rod ngay day ta kasuratan. Pagsaritaan tayo dito abanag dito salas. Narigat no dito'y balkon. Ta kababain mat no damakangag. Unay daytan kaka. Dayjay ka day ti ibagbagam. Wen Lola, nana. Waswasan tayo, wano awanan tayo ti bilag day ti imparamid yung kanyak akasuratan. Ta sa anak mo tada ka sa tao, wano sa anak mo tamanang gundaway ti babae. Natak na
Kan nadayawak ka ti babae, nana. Wan, amok dayta. Iso sigay. No anyaman ti kayat mo barok. Iso ti maaramid. Ay, nagsaya tayo. Kwa. Mayat nga tamot ti apuyaw. Maawan ti bilag na diya kasuratan tayaw. Ay, mayat day jay, tapara kinilulo na mutlaan. Kasanon no agayatak iti apuyo, lola. Ay unay daytan kaka. Di kaya tasongbatan. O sige, baliwan tayo itong arudan ti agsarita, itong umay abulan. Ta agpamalila ak inton bigat. Kat makabulan ko ijay. Kasanong arudan ngay tay bulbuludok barok. Ura inton umay abulan ng lola, nana. Di pa ikot kwa abarok, itakumahan. Di ka madanagan. Sige, no, kayat mo, sumurot kan kanyak, ta kasaritam ti apok. Mabalin ka, napagdatunan. Iyan tangay, nasaya at kamot at tao. Kan kabaalamot abiyagan ti pamilyam. Si papalubo sa kuna, no talaga akayat mo jay apok. Saan la akayat, no di kat ay ayatek itinapunno. Kat no napunno ti panagayat ko, jak to pulos paldaangan. Tapayaig to akas itag tapaya ititlog, tapno saan ang mabitak. Unay daytan kaka. Glaysa, kinuyog ko ni Lolam iti ospital. Kat pinayadan mi abi na nabilyo. Saan kami na magas iti silid ni Lolom? Isungot lagaya man nag-message kalatan kanyak. Wain, ket may bagakmatan kan ka tinagsaritaan may kan ni Lolam. Anya nga iti makunam. Anya kumangay ti makunak. Agyaman ak unay kan kay ti tulong mo. Di mon panunutan na ita. Ti kayat ko panunutan ta ita kat ti panagkalay satan. Dahita ko mati pagsasaritaan tayo kada Lolam. Apaman arumwar ni Lolom iti ospital. Amo ka na pudno ti panggap mo kanyak, Jerry. Kat italagkon kan ka ti amin. Agyaman na kiti panlakaawat mo, Glyza. No, anya tinasaya at plano yaw, Glyza, apok, Jerry, barok. Ay ka iso ti aramiden nyo, Taamukmat at saan adakas? Agyaman ak, Lola. Ta nagbalbaliw kayon. Nagbalin kayon aman nakaawat. Agyaman ak, Lola. Lola manan? Wana ta, Lola ti awag ni Glyza ka na kayo. Iso nga, isurot kumutan Wan mat yamin. Agbalinan nga aputa ni Jerry. Wan gayam anya. Nalipatak ki den. Ano, kay maliplipatan mo bakit? Sana bali lakay. Tinapatag kadyak malipatan dagitoy. Dua, nagpapatag nga apok. Da Jerry kan Glyza. Unay daytan kaka. Ala, kasar nga ruday. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Kasuratan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.